2027 biama bigitana mbere kuibangania indi kiri kithurano kia maturene kia maka UDA kaunti ya Meru ndena ni kukujiri kwithira kuri na utaribwa bani ni baraba ikinyithitie kiri ituo bi bia kuringa kura nontu bwa UDA grassroots elections ira ciathikire Jumamosi ya tariki 10 mweri uju jwa January 2026. Mukio Nkonja na ripoti. Nantuko ya rware ithurano bya grassroots leaders kana atongoria ba mashinani byombete kwithia bikithitheka kiri kaunti 20 ende kaunti ya Meru kura iniringi arantu ba UDA bombete kwithia bakiumira ende kukionekana nambe nini muno kiomba kwithira kinkinya ituone bi kuringa kura tuone bibinge ni kumbete kwithira kukionekana there na kura isi aringwa na mutaratara bura kubatire Theo smoothly yethera kwina turnout ite goro mono but it just slowly and they don't get it wega will be free and fair kuringa boya buru na tethenya laini ga musukumano i polling station ya Mutuma primary school itogocokia ngatho mono nundu bwa kithurano kiu itokuona kithurano nikienderete gwita bwega kia UDA na nitugucokia ngatho buru nundu bora kwina okiri buria buti kumenyeka aja nitukuona mundu arica aringa kura gacietera na aria tugwitikia kiama kiu gigeta bwega na nitukuona ati okiri bau bwambiritie macinani nitugwitikia kinya nawe iguru gutithirwa kwina thina iriku kana iriku yukari purely exercise ya antoba grassroots kana ba ward ba polling stations na baukare baumire bachindane bongwa na kithurano giukare fair utino ndiraigwa kwina rigging kana onto ya kinya buri kubwandwa kana mateta bago participate bobwega ya member betu kadho sana especially members ba UDA na ntu bakumira na wingi na kiama kiki kwendeka ikiothe kiama kia ruling party ende kaitene kaum no kiratongoria baraba kiama keke UDA ni bawete ni kwethireta kwina thina inene ira ikoyerikiri tuone bi aram marietwa yantu bamoya te kuonekana kana rietwa ria mtu okumembe rikomba kwethira rikionekana ntere cementi onto bakwa ni othinera bombete kwethira bekuyira na kinya kungi komba kwethira kutena arwirite bainge ende ukatirimani mtu mwake okurerete kiu nonto antu bainge batombete kwethira besiandikithia na kusumire kuromba itebi members baraba bari registered babaingi batikumba kwapia batikuoneka marietwa yao yatikumba kuoneka ya isuwa ya kaura kaumira marietwa jangi ya tejaria bati ntiomba kwa process ye kuthuka tukuthithia bwega na aria kundenderetira kwithira kubui mantu ja maingi na mantu jambiritie kuteaga challenges bati kithurano igitite bwega na antu baraba registered ibombete kumira bwega na aringi kura ibombete kumira bwega kitie kuona menjali yonto amothi want na kura kungi no witokethira gituo ni muntu mwo kuoneka na kinyo mwo kuoneka atina competitor bungi thinira yonekete sana ni gwita ituene bimwe gwatuka muntu aringaira kura for example gituo gituri na uge antu ambuisa secondary school lakini gwatuka rieto rawe na ari rimea kana uringaira lobwa rieto ni tama kuko atuka yangi marieto yangi baraba kuringirwa kura kana baraba kuoneka na kiri computer bateba gituo kiu na kinya bate kumenyekana kuko na mix up nyingi muno ira tukuona no mwanka irekebishwe na end quarter ya UDA kana secretariat ya UDA no tokwena malalamiko across board ara marieto instead ya kiro ara bati gudwa yari ya kiro in the wrong station muthien ni bawite ati kiama keke UDA akaunti ya Meru ni kiandite meri na ntoka bamenye kiama kete athukene gikwendeka ikiothe kiama kia ruling party ira githo gitongeretie ikio kina president ikio kina deputy na ikio kina jumbe baraba ingi ndene ya Kenya so ndene ya Meru registered atu nkurukia that 2000 ndene ya Meru that is a big chunk imna mbene mono antu bachumirite na bakienda kiama kia UDA urora gwa kiama kia UDA gikwite neje ona achionere na ro ndene ya Meru kuringana na ora antu bochumira na ora bakwenda kiama kia UDA mbuge nora mbumba kwira mu Meru nonto twaumana ndi na kiri ituo bibietu na arua tugeta kiri ward baraba thurwa na arua ituo ne antu 20 ibo bakeya na ndi kuringa kura ward level
ndibera benderee guchumiria na benderee kugwatira kiama gietu. In some sections of this country kiama gigitite bwea na kiama kia UDA kiko imara, serikali iko imara under President William Ruto na munini owe Professor Kitiki. Nkiripotera Meru TV kumembe Beta Mukiri Onkonja tumureke burakurari ntere cia Tharaka-Nithi naria gavana Muthomi Njoki araringire kura eke kiri cukuru ya Rubate iri wadi-ini ya Mwagumoni ni chuka igamba ng'ombe akiaria na itite na mbere kuringira ndebe Professor Kithure Kindiki akimuyeka nontu bwa kiuthi kia siasa 2027 rira kwithirite kionania kunina vuguvugu ya utonyerwa ni ODM. Ni riboti ithurano mwandigwetu Anteto Ndegara Waiguna. Tigo ya munde kia makiri utongoria ni kiyundi kiombete kurutha ithurano ntere mwanya ganthiguruni thura tongoria baraba kabarugamira kiri itengo mwanya aga kaunti ya Tharaka-Nithi oringi kura bobo kithi na mbere gwakira wandikiritwo mwanya arakiaria nyuma ya kuringa kura gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njoki augite oringi kura bobo ibonanite thiri na ntu baumire ta gwithire kuringa kura. Elections in Tharaka-Nithi yomunthe ni peaceful ina wendo gutina mushukashuko gutigwite kundu kwina hooligans na gundi guturendaga turnout no kuona takandu mamare monde mogete ana ithida rine ithurano marombo na mekaliyo system ni ciambiririe kuri guteru kidogo no lakini ni kawaida lakini bado gutina mbere wega. Njoki akiwa mutaratara uraba gutumira ta kiama giki uri na guma na gweru na no mwega kinya kurigeria gwamba bakura bantu mararite gita kara kuringa kura gituoni Karobate primary wandi-ini ya Magumoni gichigo munge gachuka ga mang'ombe. System rano ya kiama gitu ya UDA ni system imwe ina transparency, democratic, ina chance ya kuruta rigging kidokoanio na nembega na undu waburu ujia no buri agasongete gusonga kati iria ingi kupati kuthura na ukienda kinga imwe na nusu kuthura ntu mugwanja na ninkwenda muno kuthura monde 20 lakini system yetu gutikiria mau mangino ni mendete endo menya bare wali ni kuthurite nuntu ibona thura muntu nguru gwa ne gukuthura gobo gekareka kere chigo munge bira binge kire go Tharaka na Kemara arage chigo munge Tharaka musi kwa munini wa rais Professor Kithure Kindiki mukothima to komanete na sisi mutheni Karangia mwana murori gite kia mujumbe kirisa cha mwaka wa 2027 Muchomba Marigo bonde bakiwa kithurano geke kirire na goma na gweru to mutheni Karangi ndi member wa UDA registered ya mukothima Market Police Station na nkurikia kuringa kura yakwa utientiga siona kwa na nini na anto wetha na peace wetha na thiri meaba ya kureta bitina nuntu UDA kia democratic UDA kia kila mtu murimi asla nani kila mtu akondani kwa kila mtu accommodate ndi kia UDA kumia ni tureta mpagaga tina major issues. I think process ni kuendelea bwega na tukimitaga na antu tukaba kubaira bendelea kuringa nkuruki na 2027 ukaiwa ndi ndebeni kiromba ite MP wa Tharaka na tayari ndanjirie serious crowd work. Ni aranga gavana Njoki ugite kaunti ya Tharaka-Nithi bakathi na mbere kugwatira kiama kwa mana thirikari bijirine yetu ni tugano wako turi oba UDA muntu nangecha na baba lami bude inwa Tharaka-Nithi anoga za kuweru toni county uongozi mwega wa UDA neno wetu ni utumete kudiba kuna mbeche kudi county kena barabara kwa duka bala turi region you support munene tumona munini wake ule umite Tharaka-Nithi county Professor Kithure Kindiki na tuenda kuendelea ogununtu na tubati kuguria tubirite bare tuguterekera nambu ya muntu ngitwana kiuria muntu makoni na tuthiete mbere na mutaro akirira na kiare yake nyatumire metho kona mara Kenya thiete kumaga kaunti ya Tharaka-Nithi nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndegara Waiguna.
Kagitene wa Kau Stephen Kalonzo Musyoka wa Wiper Front Party naitete na mbere kuria mbeo mbithi thuki jenzi ushumiria kuijukiria kura akiuga kura ni ithaga ningine sauti ya ondebene ya 2027 gukinyeria mogaruku jagi siasa ndi gorone. Out the vote, take the vote. Take the vote because that is your essential weapon. That is your constitutional weapon unto the good of your country and for yourself, your family. It has been said and is public, it's public knowledge that the leader of this country said that our children should be shot on the legs. Kiongozi kasema vijana wa Gen Z wapigwe risasi kwa miguu. That is not politics, that is factual. Chukueni hiyo kura. Na mimi kasema hatutaki kupiga Ruto kichwa risasi, lakini tumpige kwa debe. Na hiyo kura yetu tumpige risasi moja, one and final one term, so that apate kujua kwamba kiongozi wa nchi anabeba kila mtu. We lost Rex Masai baka Muthanga. Hata hiyo Muthika mwana kwa miaka 29 alipigwa risasi kwa mguu akafa. So any type of bullet will kill you, whether on the leg, kwa kichwa, and therefore it is irresponsible for any leader to use language like that. This is why we are stressing constitutionalism, katiba ya nchi ambayo imepeana uhuru wa kuabudu, uhuru wa kufanya mikutano kama ile ndugu Rigijia alikuwa anafanya jana, uhuru wa kuzungumza na uhuru na kuwa mafikira yako vile unavyofikiria. Katiba yenyewe inakupa uwezo bila kuletewa shutuma na yeyote yule. Inya orira siasa baitirite na mbere matemo ya siasa ilengone bia gisiasa ndandishe gia siasa ikioneka gwita na mbere guchacha kiri mugongo jwa Kenya na inya katetuneka Amero akari ni baitite na mbere gukinyiria mogoruku ja bata abakiuria yareko maendeleo buriko weti na mbere akariba antu beto ekiongo irintere cia embe ni bashumiritie gutariria mathina kathomba jara bakuga jatithirite jagitegerwa ninge kwathulwo ko ni atongiria bao bakiuga wagi bwa ruwe ni gituikite kinyamara gikinene kiribo timeji yake indi kinya kiribo bari arimi njorua ni ripoti ya Murithi Waba. Aturi na kariba akiromwathi barabara indene ya ntubetwe ni baumirite na guteta nundu bwambo ira benjiritwe ni Meru County ire bakwithwa bakiuga ni bakurigwa mbeca inyingi ciukinya ciringi 10 mitungi ire na kinya ringi bakendirwe kinya 15 kiriario kira ai kinene ana bongo batikunda ro yana nga rwaru kuyiro muchiari yani ro omba wikiro jovene ake yaruo Wayele rwero turende gwa shilingi 10 na bebutini na rwero batikwethwa rukinya wana mitungi ile shilingi 5 ala budori andwa shilingi bebutini na geke ndiare tini to yera rokire to atwara rwene 10 na bebutini na to bati otasirwa motongi rubia sumuni na to bati otaru metongi ile 5 turanga metongi ile 5 na to bato tisinya kamete tunari moboto na buo Akaribaba bakiaria ni bakuga ati bo ingi ciendagia ciringi 5 indi bakurigara bone ate bakwenderwa ciringi 10 na 15 Oi anto beto tukanyelwa nini hoi community ingi cionde mbwao cienda ciringi 5 motongi motongi
ngele idano batu akotwe ka batu ro tukwenderwe komire ne ninge na imbwao tukwethiata tukwenderwe ro eko ikomi na tuereke batu tuteo baondie keka ne tutumwaya kura Romero tukuromba oro umetonge lidano ndio kutabia ondo inge kwendwa no ndo inge isi nji otero rongo wana suwe kwa mioto wanda umetonge liba butini era yande kiara Romero to romba tu ndo umetonge lidano ora kwa mino yete ndo yete ro kienjwa na nandi ni bakuromba uteithio bungi bura bomba kubatethia bakomba kwenderwa rujuru bwega Sola ile mzima tukwezairia roe toka nyuana na tringizano baumana roe mojiana ana baumana roe mojie na tobondi nugwibwe nebwa baumana mojie ngurukini bakuwa kamitire ya tarirwe ni batirirwe kutharua ne kathithwa ingi iria ikomba kubathikira na iria ikomba kubenderia ruci bwega uria bagirite MCA kamete ne karende yani papuleki batu to papuleki ukane ke sukuru to dura kamete yo to kareria roe na ko tueke roe to te kwenderwa turenderwa metongile drinki idano ko batu kamete were ko nonto ni ka bakuria beto rumanga na kuria besala angekoro no te mwekoro tori bati bese bakerumanga angekoro berumangira angekoro muno na kwa to gurinya na mane gurumanga angekoro nonto angekoro isi duranire na kura Murithi wa banki ripotera Meru TV kumaya mirigone ya Igembe akiro mwathi tubetwe ya kiongo tutegere riboti ya keba ningi tigite baba ingi bakiroria mata bari na muthoro na bakionania kurega kunganiro kwao nionigie mukuru wa ukurubo miaka 42 ni mutori wa makutano iri Meru nara awatekene na atia ya kuinyangia mwana kiwendo na ni mwana wa ukurubo miaka 17 na ikiri bitanone na gukinyithwa mithatene ni makarikaja likithitwe ni Abrus Chalo uri police commander kiri gicikumbunge kia Igembe North. A suspect who is suspected to have defiled a 17-year girl, a minor. The suspect is one Mr. Martin Njoro, aged 42 years. It is alleged that early this year, 1st January, this minor voluntarily went to the house of the suspect, Mr. Njoro, whereby it is suspected that they had carnal knowledge. And then that was during the day on 1st January 2026. Then the girl went back home. On 7th, her mother suspected something, that probably the girl had been defiled. And on inquiry, the girl yielded and she agreed that he did. She was defiled by a suspect well known to her. The following day, that was on 8th, that is yesterday, the mother with her village manager, they went to the house of the suspect, and indeed they found him in the house and locked the house from outside, and then called police officers from Kabakia police station. Police officers rushed to the scene and arrested the suspect. Now as we speak, the girl was taken to Nairobi Women Hospital and the suspect is in custody, waiting investigations and statements to be recorded. It is concerning that these senior people are luring such young girls, but we also call upon the responsibility of the parent, because investigations reveal that the minor went to the suspect's house voluntarily, and it is upon now the parents to take strict parental care.
Ni riboti kaithira tumilikilia yara to kubanganitie muthenya jwa narua tuwatanire wona shekinya gorobwa tha 1:30 ngikumenyethia nteto ira igotondoka kuma dena guntu miangatene mugongo jwa Amiro na randi kibetu ba nteto bandite kambi gotigira ritho niri kwanganga maturene county ya Amiro kuona ni Jericho Jabata kirewe nyato gishnkona ndande cia gisiasa ira cietete na mbere guchacha county ya Amiro na ome ya county ya Amiro nbeta wakabwe mutharimi ngoshore ngato cia mwanya ni bwega nonto beta na mbere kurumirira nonto bakutu gitweka nyombe nteto number 1 katetune ka Amiro kumakere kirewe na kimoni. Thank you very much. Ukole logo to ningatakire mitandao kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ingwendele muthenya jumwega ntamiso ntakule.